Tatami broj 2, Marijan Milanović i Luka Lukić. Tatami broj 2. Ajmo, Mačko, eto ga, ajde. Bravo, bravo. Eto ga, bravo. Ne može, crni radi 3, Zoran Sekulić, Postlikor i Zoran Pavlić Žerjanović. Znaš kako se kad sam ja počeo kako su se cigati zagrevali? Tako je, bre! Jako i kod radijatora, neko bez snagu zagreje se bez mes. Nema, možda nije dobro. Pa i jako, baš dobro. Oj, nula. Dobro. Sad mi počemo doći. A koji Nemojte, molim vas, ajde. Tatami broj 3, Dimitrij Majer